se, a vidimo tu prezime Karaoglan. Karaoglan, znači Zmijavci den. Zmijavci den. Teşekkürler. Buyuk, teşekkür. To je to. Znači, Zmijavci su proširena pojava. Evo ga, vraćamo se na Masku. Mare Mak. Evo, nalazimo se u Velikoj Moskvi. Sadovo je Koljco, vrtni prst. A recite mi kako se osjećate? Samo vrtovi su tu. Bugari su uzgajali tikvi i paradajz. Bulgari. Jaka Bulgari? Ovdje je ovo Čiča izgradio, jedan drugi Čiča. Ovdje. Hipsterski puteći došli do... Nevjerojatno. Da. Evo, pogledajte, čuda Čič ima odličan ukus. Čične, arhitektura i tako dalje. Vidite, u Moskvi odbrojavaju za ove sekunde. To, nažalost, u našim gradovima nemamo tako često, što bi bilo vrlo praktično. Ako smo bili u Rusiji i Belorusiji, i svi manji gradovi imaju taj sustav. Tako da je to nevjerojatno. Da se za tim ne poseže kod nas. A sad ovo imamo hrama Hristosa Spasitelja. Bizantija. Evo Mare, upravo uhodi. Evo, Hrvoje se bruka svojim dresom po trećem Rimu. Vamos Argentina, vamos, Po vamos. trećem Rimu, nema brčano. Brukeraj. Esis Argentina, Brukeraj. la segunda. La segunda. Evo Maro izrazio želju da se ide. A dobro. Evo ga, Morozov. Morozov. Ovo je sa liftom, ajmo onda to. Možemo onda gore.